Uwo ni Yesu Masiya yasangiye na sinama yo kuza kudukiza isinye yo kudusigaza mu isi. Abisikanya na Satani mu kirere dushingamo ikirenge kirari cye turacakigenda n'icemezo nuko twaretse icaha. Yavukiye mu isi y'ingorane n'igomwa azarwa n'umugore niwe Bikira Mariya. Takiriri yigeze habona ntibzamutera ikiniga kuko yibyariye ikinege n'ubuvume bwe bwari umuvuri. Nimubyibuke neza hari ku ngoma ya Herode yarwanyaga amahoro amaraho ibibondo bacura umuborogo ndetse n'irama ko arahera abahekura. Ariko umurama yari yarahungiye Misiri ntako bari bakimusingire nitumusingiza. Bamuhigiye Getsemane ngo ahigime barahirima. Abahindukiriza umusayati nimusesekaza iby'isezerano kuko byadusigiye isengesho. Uwo ni Rurema waturenganuye turenganye ingene yadukunze ntitwabigera. Yaje kudukura mu cicaro c'icaha ngo tubicemezo mu cicaro c'iceho case nitumara kwezwaho icyeyi c'icaha icemeza icami kizabicacu. Uwo ni Nyagasani wadusere tutamusanganwe adusangiza amaraso yo kumusara ngo tubivyegera byase. Yadutsindiye wa mugome wari waratugomanwe tubonga ngombwa mu ngabo z'ijuru. Tiyadukubisa urubandu twirinze urubanza. Ingaruka z'amadini zaduteye inzangano ingoro zivugiramwe ingwange yasinzinga umushore mu namuzazigezahe. Nitwambara intwaro z'umwuka tudasize n'umuto ntiza yita ku bunini bw'umutumba ubutunzi bw'ibanze ni imitima. Tuzamubwira tuti turagushimiye kuko wadutsindiye umuvumo akaba umuvukana. Umunsi uvukira umuvuri wari uzi ko umuvu w'amaraso uzagutemba mu ruziga uratuzirikana nti watuzibukira. Ubwo ni bwa butatu mu butakatifu yadutabaye turi mu butayu bwa yantare yari isoteye kudutamira. Adutabara umuco w'urutare atiteka turiteye umugongo na wa mugome waryo. Isasi nk'isamu isazi irasabura niyo mpamvu mbasaba ngo dusenge ntitwisondeke tutazasonza. Ndi umuhinzi w'igikundiro intora umutoni kuri data. Sinatore ngo ntoratore natwoje ntangira kuvugira Imana. Numuzi wandabagaza